Ini kecingalan hari kejamit Blisbon ini kita yang soba kejompi apa orang naik kublai yang kedua basnong nongrim ni berok kawai hamtang irong basnong buat ke eksekutif jongi Ibalasya semua yang ini pun kepati bagi perlong ini kecingalan hari kejaka mentah kejamit apa orang kublai sipun yang district council buat Ibalasya yang district administration Pak Kelasya ini bagi perlong ini kecingalan hari ini kejaka banget ai kumrai itu ya baru di nongsom senang jangan ini kesenang nongrim bagi kental koper hari ini kesenang ngayang ini kumlawi chairman aku akan penitui dia ngari iba Winston Tony Linggo ukur tang nak arhuai nang kumai konstituensi Bak hagaju kapor kumila penperai chairman mentang ngari nang pinasnong ngajun rem hagni kejamit ngai kublairu yai presiden romba juni ba arden bak yai vice president i Dr. Karacen i beladaran kat bani ngetip kide ki babongkam hendrai ngai kublai ki bakila pelai kini kapor bakin donring kat lambat ni ban pensai papa Hagni kejamit ya kenangrim bakinak jong kapoi so the People's Party. Shua bangan stang nasi kuah pan pulih ya kawai ke poetry ke bawai pena samla ulak pak syanga menia mustaq bakini ke poetry ke long ibarat yang cukua pan pensau hapi di pata nong syong ya ke jingso kia kemense mak ke donot jong liu pena samla kau kumne la ke jur ke jingle tulung sur paipa haki sidong baki jinge tulung sur paipa ketong menwanra jingkela kadai hapi hanga long kibaskem bat pensisya badai tahu pra menwanra ya jingkela kini ke poetry ke baret ke bau niu samla haka jingkia ke jingwat ke jamu upa senga mena mustaq wakna snow day dan pinyo snow hapi yang borok ya kay kapadan aga jimot ke jimperkat ke jamu hagani kapor syai nga dan pinsay kindiat walay pangawan banmi siya gani kajali yung ka-politics ngawan namar na doon kapensin ka jing snow kya habang ayat sirum sineng yung gani ka-constituency nasong po pag-natip tang taway Bahkan ini ke konstituensi ke jongi Omtang ke jela Kahir asut mereka Ini ke konstituensi ke jongi itu Kahir syaturai Tang ke kicingnya sudah kimat Dipaipak nong syong jongi Hak ini ke nong kumai konstituensi Hak ini ke kindiat Tayau kindiat sengi Habang ayat syirum syireng Habang apet ya ke jinglong ke jingman Laki waipat ke kinhon Ngaipang mek ya kikun sama ke jongi Kisah pembiayaan yang kepor yang kecingkulan biaya Kisah pembiayaan yang kepor yang kepisah Abang ayat serum seneng Warway yang kepusan yang perkamong aku pun samla Syarup hinggalek Habib ke abu yang terek Tunggu kalong kecingin kejompi Hatong impay yang syego Kumengimat hakini kisandali kisnen Kata-kata kecing sopya Kedua-dua pekamensin kejongan Pemukur kong abang ayat Nagawi kedong syagawi kedong Buat Narada keniat katukan dia teligi Yang hangi apa Nongrin Hills Nasaukumen abang ayi Baka dia kan Nongrin Hills Kadai kawai na kesyam Hangi apa nong kumai konstituensi Kabala syai Kadai kawai na kesyam Kababiang kecing peniat senang Kadai kawai ru kesyam Kabadon kecing kuat kecing subah Handai ke jingkeli ke mga kuwapan po Atong ihonse kung ginong-syong mangrem Bangin su sarang tangnel niya Abang iya cikiwe pat kicaka Jang ke konstituensi Ii baka dontang ke jingguna sudah Bensin tayo ngaya celot pengat Ngai ya ke jinglong ke jingman ke betul kesyong Ngai selai ke paipa nong syong-syong ang to Apo may pagkali kisnem Dalam sak tunjuk
Menin ngayat selum yoblot. Kal selum yoblot du kasak kumjo. Dengan tang akong perkat. Kumukortong menenek nang nilapo ng Pumay constituency. Balay ba ka ng Pumay constituency gijongi. Kidamdon gijaka kibarang sadin. Kidamdon gijaka kibarang syai. Kajingkali kamay tanga bang abo. Ndai kajingkali ru kadai panlay lang siya kipat ba nung song jong kanong Pumay constituency. Siya nung inlay lang ni siya kumat. Hatong ikloy siya. Hatong linsya siya itong isusa. Hajo siya hajo kung kajulong kajingman jong ka constituency bro kaway. Kajingkali kapang ajubo man nakapor kalong tang kaway. Habang ipay siya kajingi kapang ikendo. Nila siya banden. Nila siya linsyap. Hati ini kisansen nilalek. Kung kariba kajat penreo. Nila siya banden. Kung nung inilek kung kita kinong-syong-syong. Namar ngatip. Pangajuang man kapor pangalek sirong sineng. Baka nung Pumay constituency. Kadai ka constituency. Hindi ka makadon haposor. Andai kadai ka constituency. Kabadon kinong-syong-syong. Kibanang kibasta. Kasi pertimbangan atang gawin. Kadang ini itu kanai balingkot mga kwa bangan parang lingwat sabi kung kinong-syong-syong. Hakain lang kasalang kajungi. Nidon arpenta kita kinong-syong-syong. Diwai kimaperkat tangila diye. Habang tangila diye kabut. Kibriw kipabiang tangila diye. Bakayin kasem kajongki. Kimaperkat tangila diye. Kimaperkat tangila kamara diye kajongki. Nagabiang mga bakayin kasem. Ngamsalya jaayu na yin jonga syaba. Kita kidei. Diwai na kinong-syong-syong. Kiba lesi ila bandon ang niya po constituency. Kiba apat kinong-syong-syong. Kidei kita kinong-syong-syong. Kiba don kajikit klik. Kiba mi syabar ban kren ya kakya kasyan ka jong kipara ng syong-syong. Kiba mi syabar ban pilyo slow. Syakipor bang idon kam ban ne namar kasyong kahyar syaklay nadi kalong kasyong kaparangdom na wasak. Kita kidai kiway pa kinong-syong-syong. Kajingkali ka pang akwakan po. Kung kiyay kinong-syong-syong pidai. Hang niya po nong ringhis. Kung kinuha kita kinong-syong-syong pidai. Mara pidai kita kinong-syong-syong. Kiba perkatang nila di. Ba't kayi kasal ka jong pi. Dahil na di pidai kita kinong-syong-syong. Kiba kloy ban ni syakmat. Ban kek ban balang. Yang kakya ka kasyon. Jong kasyong bat ka constituency ibarok kaway. Katong kajongi. Kung kakulay sa People Party. Kalong may tanggaway. Bangin pinim. Ngipin kaladar. Ontang niya ka constituency kajongi. Yakilaat kilinti. Kan kadaw. Kan pani kilinti. Syakikon sama. Yakai ka bakinay bande. Baksyano bakinay bande. Katakadi kanong rim kabasem. Kabanga kumukutong ngayeng. Manpin sawa katsabalik. Oh ignatip. Kalinti nami syakmat kalong kabae. Kalong kalinti kabapim. Henry ngidon kajingkermen. Ngidon kajingandot. Badalay na irugim siya nami syakmat. Bagi kon sama jungikin kalan. Dalay na irugim siya nami syakmat. Bagi kon sama jungikin pepsul no sitengpon. Badalay na irugim siya. Bagi kon sama jungi nagani ka constituency pinlet pantray dikam halo kijimpuli di baladat kami hak kedan baki idai baik pantli yakalat kalinti yaki kumno begini banyak nang syakmat kata kadai kijingkit kle bagi jing amnot kejonga kumukur tong nang ni po constituency namar na juang habang ipek syirum sineng habang iyay ni kijing hiar afsut jom kejelahi borok kawai. Kawai ka mga kuwaban penkenmali na dia. Bagya pilang kumjo kinong-syong-syong. Bagari kejelah kejongi. Kamnumjot ang kajing syat pambor kung kipriyo penabar. Andrai kari berkejelah kejongi. Kanjot namar kadon kaput. Kepada po. Kakamram kejongi kung nakaparti na Voice of the People Party. Kadai bangidai ban wainya kini kaput. Kapala banbay niya nga ba diya pi. Lakat ta tali kisnem.
sakawai kani kapur kaya kabang mengaban mapi kumpipat ba nong syong ini benda perkat ban puson hala kejong kedodot ke bensim hala kejong ke ying kesem banikai di kon dikti nangi sekmat baka don ke jing kermen amarku mengijuang baka ni ka hajar arpulai kelong kesnem ke basa dikin mau ke jingin ke jong apa jongpi ladangi bakla nangi sekmat dayuri usnem ubangin bakla bagi samat bateng di ujung usem lada mengaban mapingi siang nista bagi pentemai ke jinggot jing perkat ke jongi dari udi usem uban penkiu yangi kungkari bat ke jelahi berok kawai pai banong syong biik sakawai ngasukwa banong nakwa ban padma bagi nong syong jongani ke syong malah persyang kat bakala bangan rum kawai ke ying ke jongpi Andre Akapur kebakim semua mabina namla bangannya kendu fi markmat bat dina kata kadau bangiwan hakani kapur bangin pelong dak ni jingilang nang babaro kibang kami kendu kinyo ya kata kajingshai hai gini ka parti kayeng bat kuno kanyalam yangi nangi syakmat kani jingang do coba bukan didiet kanong tumai konstituensi kung bangin aju penanam bangin ayu aban say kita kiriu crown kiriu sugar kiriu start kiriu perkat perdan iba pro kejing perkat kejing tentu kejonga kalong ya piwai kiparanong syong bagi hamnya ko nong rebels bangin yami solansar nangi syakmat nagamansim kejing social nagamansim kejing note nagamansim kabate preo kabate play nagamansim kabadon kejing kia namanta dikon dikti kejongi hawar pinyo tarik ni hilang bangin naik bangin pindan kami kata kahok kabakani ke serkar India kelai hanga badati namar kini kaput kebacajar kejompi kan wanra ya kejing kala kabarat ba om tanah konstituensi kejongi hendrai ya kejelahi borok away kini kaput kebacajar kejompi kan kentiu ya kaying ya kayu kakot jomno di badan apreng kejing bag kejing duna hakali ke konstituensi dari namar kata kadau kejing kentu kejonga kalong baik ba alih singin yami dakawai kesur haka apinya utarik mentau benai bangin syun ya kesyap hau prak balai bagong hau prak badai lembau ni uprak ubak riba kejak kenriu kan sayo ban mapiang ya kata kejing sensyar ke baput kejing sensyar ke bayat ke bat kejing elek persyar ya ke bangsa dari daun ni uprak bangin be ya kejing sniu ya ke corruption ya kejing bangsa badai daun ni uprak bangin wanra biang saksi sir ya kejinglong kejingman kabasuk kabasngan namanta dikon dikti kejongi namanta kisnong kitau kejongi namanta konstituensi kejongi bat namanta jelahi bodok kuwei diswa bangan syong nakwa abang ini perta edau biang saksi sir lai wat haupra kubrai syedano Nombak berpenyayi ini ke Jilang Pak Winston Tony Lindo belum bertong ubah parti ibit mansai nang lina po Nongtmai konstituensi Dr. Karachen belum Vice President jaga parti Iba Clifford Lengnong belum uwe lagi Noilam apa ke parti ke sini lembat Kiri rombak kita berdekat bagi Singapura. Dalam pembunuh ya rombak Shlong bagi executive committee berkuai di dalam alat ini bangin wan ban pelong yang ada di dalam Paipa ban pensyai Paipa apa yang jom di Shlong ya kadau kepala pelong ini kum parti bagi seng yang ada di parti kebetulan ya ke nomor banyak ke thong le jui ko parti
let us know ya kejingkran kejong I Tony ibang jumpa di ibang batai ibang matpan ya kadau bapa penlong I kum kiri orang ba angin ma batin suhun bansu raikut no bakama su banleye nang tang ni kejela ke ini keji kum kiri orang ba keberan ni kejingkit dia Nyesong bonsi ban perkap, abang ipek ya kejilong kejiman jogari kebi ya keji. Bangi, bagi kita kiseng, keberan nagre kejela keji, kiseng sain pertai, keberan nagre kejela keji, kemsila manai ya kata keji syakri, kaban penun, ya kinon song song, agre kejela kejongi, amdan kawiru keseng. Kabandon ya kata ka nongren ka baskem nani bagindon ya kata ka thong ka basai hagawan pintulun ya kata ka jala ka joni bat ni snotna ban pinte apneng jompi bakum kita ki rirang ba ka baseng ya kata ka party ni klem seng ya kata ka party klem kata ka jipek jingai ka jini yana pek shatai jingai baka thongi ke jami kalong kumnu ban perlong yang ke jela ke jami hagi tai ki laipo ki salpo ki sanpo snam di banwan ni dok ye kata ke vision dan ye kata ke jingai kabayong to revive restore and transform Meghalaya kababat ban penyempat ban penhapat bahkan pengradur yang ni kecela kebahagiaan keji agita ki laipo ki salpo ki sanpo snem ki banwan oh yang ni kisni ki pamenta ni jio snova lare wer banlet ki jilang don bun ki briu teng teng ki bakren jindak ki bakren sarang labrong oh la Pemai paisi ngamdon por konon snap dia kata jinglang jompi. Ni sopo ya kata ke jinglang kot. Haga jingmut ke jing perkat ke jom kita ke community banyak paisi. Ni me keren tanya kata ke shisgi. Ye keren ni ke laipo ke salpo ke sanpo snam ke banwa. Sanpo waitli ki snam ni yo ela ke jom ke jela. Sanpo waitli Islam ni syariat rumah. Dai nomor kata bau ni mat dengan ke jet kalau mi mat dengan ke pot ke pemerintah. Kalau bagi ke basnusi. Wala ni jukran salom. Bagani ke ri ke ije ke ji. Kene ke ri ke ublei ulah terku. Kari ke batut ke dut pakanga. Kari ke bagamayang kalong ke batengen. Kamareng kalau nggak pengah, kekendo, kebaseso, nidon kiwa, nidon kikshat, nidon kikrem, nidon kikro, nidon ya kita kimarpo kendo, kibulong kaspa, kabau play ulat terku ini, nidon umau, nidon usyap, nidon doyong, nidon umausun, bat nidon ya kiting isi, kibau play ulat terku, agak kari kejongi, mereka kebasnosi pat kalong. Bagai jela Meghalaya mentang, kadai ke jela ke Sadin Tam, dari jela negeri India. Ke jela Meghalaya, kadai ke jela ke Beduk Tam, dari Tan Syate Lami. Koki Patba, Harin Sanpo Itli Islam, ke jela Meghalaya, Kalapau, Kom kata ke jela ke Beduk Tam, dari Tan Syate Lami. Kaya ketahu ikalong bakam don ke jini jingai kendan kita ki polisi ki program ki ban kintiu ki ban yam ya ke jela Meghalaya sigi kernan ki ba sejrong ngindon ki an ki ba klan ki ban pun scam ya ke jilong try ke ji ya ke kendo ke shap bani ka mar po kendo den mar ka takadaw ngi i ya ki jie ken ka sabang ilet ni ya kajing kerdu kam kajing kerdu jam begini disi ke bawah ni bakam don kata kajing khoj kajing suba haga thungkam thungjam hari ni disi ke bawah
Ni baga klan ba kata kajing tungkam sop lani kata ka backdoor appointment hari ni kismi ke pamenta ni begitu ki beri kebenaran ke jere kebenaran senda jong kita ki beri kebenaran ke bor ki kamyo linti aga kam kajam lagalong aga kam sarkar wala lagalong ki kam kontrak ki kam supply ni ye ki bambet ni ki bamrenti hari ni ka sinshar ka khadar dei namar ka kadao ko ki patba yema kay manong ang yema li isu yemhon ban song kumta dei namar ka kadao nilarai ban seng ya kani ka party kabangila ay kateng the voice of the people party, the voice of the people party. Kamu ayo yang kumta kata ka kaseng dari ka party kaba upat ba ulak milinti bagan wanmo ka jingkla hangani gari gaji niek milinti ya ka jingkla bagan wan mental pun teliti Islam nila trang dik bagin wanmo dikwi non sinshar hangani ka jela gaji nien kwa sho ikta non sinshar kibarin kibashu puchri tang uniform menswa ki phong daga bastem mentai ki phong daga bas lesai ki pong daga berjengan kat bagi ni ju ke bersin syari kasan arhosnem kadon ke jingkwa jo patba bagan lawan no ke jingkla ke shisha ni ki beriu ki bertemai ni ki nomrem ki scam ki bersai ko ki patba ni la leken ya ke ke patba ula community ni la sengken ya ke ke party ke bertemai ni la donken kata vision ke bagi open pau ni la sengru ya ke party halong ar ki nongrim ki baskem baka nongrim ka ningkong kare ka sinshar ka kharar ka bakut lem ka sinshar ka kharar ka bakut yen numla bang wanra jingla lem ka sinshar ka kharar ka bakut yen numla bang kintiu ya ka ni ka ri ka ji lem ka sinshar ka kharar ka bakut